Katim ke bah bat marau. Nyo penyakit sekali dah. Pasti busi. Sarukan film India, apa titagun, cukup tahe. Bedoh badalan, lagi film India. Aduh. Panelu berjalan Bang Him. Adik yang mameh yan Pak Lon saya. Nyo Bang Birin, adik Centini Bang Birin. Kan Centini Bang, Martini nan long. Bang Him galak-galak tak pelebeh kok yan. Nan Lon, Sabirin dek, tapi nan popular. Rio, di kampung matai hatirin. Tapi ada masalah. Hei barang kaso aja, Bang Rio, Bang Birin, ada masalah. Gak bang, bang kakak lu lagi maah hele karum pok ron nak wo kam karak tu. Lu tak pisang lo dek? Nya pisang nak curah kripet. Oh ya. Dek Candini, itangnya hananganan. Oh nyo dek, nyan bansang baca haluhan. Betul yo dek, tabang ngombango baca halu. Mana di kibandek itangnya no? Kakak bang, don tulak je baca-bacut. Jadi mana? Him, petangin tatlung entairo ke. Jadi adiknya bali entat. Kaberehnya Mas Birin, atena royati. Gampang ya Him, gampang ya kaberehnya. Silakan. Tahu keno. Ya katempe betul. Bah, cek Mas Birin. Ya betul rumah kantan. Him. Apa saya le? Ya, yo pespa udah man. Kebelah tajud. Je Pamirin, atannya tambahan royalti. Gampang emang Him tu tambah. Gampang nam salah.
Dek matre Robi. Kacamata. Kacamata. Nak juang le. Kai le, buka Pulak dah. Pulak main. Tiga baju. Dua-dua sudah 15 menit. Tapak tapung, lam jurung tapak kuda, di puntet itap tupang, lok ni bong isruh pada. Isapirin kadi tinggalun, dek san sini kai pespa. Wah ule atau fikir. Tiba-tiba. Bunyi, dia.